Duwe arep kan Budiman. Nggih, kebuka Semoro ya. Langsung ya. Langsung. Kembangane Monggo, yuk so langsung digawe. Lumbar kali lambda. Pak Darjito. Pak Darjito. Iya. Pak Rasikin orang. Iya. Ke Pak Salim. Pak Samidi. Oh, Pak Samidi. Hadir. Pak Baden apa? Terus Mas Iwan. Oh iya. Iya Pak Darjito mau buka-buka. Ya biasanya bing ya. Iya gak mulai umur Pak Darjito. Iya. Pak Naryo. Wong anggasan hiburan biasanya tambahan. Oh, Yuswa. Panjang Yuswa bener. Kok ganti? Nah, dari ngaji sinang gambar ya. Iya orang ya Mas gambar. Wah, gambar ini. Selalu digendong kemana-mana gitu. Udah ganti kita temenan terus ya. Anjay. Aku nih yakin Pak. Bima oke. Bima kok gambar kan. Boleh ngedit kita temen ya. Iya. Sing ngedit siapa Pak Darjito? Iya kok. Gembira Pak kalah begini ini Pak. Kapitan Pak. 100. Yang murah. Murah lah gambarnya ganti. Oke, tenang gue ini. Mono. Masalah yang tembok. Oke, orang kaya Pak Darjito Pak Darjito. orang tanggung-tanggung maksudnya. Mungkin gambarnya iya pasar sini juga. Kandalan tabung muncul. Jenis-jenis ikan ya. Dan aduh ya kene. Terus kalau kok ganti aja. Oh iya. Ngangkat yang wis kadung Ya mangan. jangan ngibing aja dari imah nanti. Ora bisa. Ora kunang.
Lagu saking Ibu Karin Waletmas nersake lagunipun Salungan kagem sedaya warga masyarakat keluarga besar Waletmas sejabu Tetapek. Oh, nggih. Diwabil khusus Waletmas Bogoraya. Nggih. Salam mugi katur Pak Dalang, disalam katur para sutresna. Saking Bogoraya monitor tersake petis manis. Mas Petro, Wonten jauh Ibu. iki wonten sinjur sesudahan saking Pak Hadi Suwarno. Oh, Kemudian kali saking Tangerang nyuwun lagune iki Bu saking Mas. Saged. Saking Liwung. Nggih.